Dobar dan i dobrodošli u novi klip. Danas ću vam pokazati kako da instalirate Google TV. Upravo sam uzeo novi TV, u pitanju je Sony, napisat ću tačno ovde koji je model. I kao i svaki TV, u pitanju Android, potrebno je ga instalirati kroz određena podešavanja. Prvo, kada upalite TV, dočekat će vas ovakav meni i izbor jezika. Kao što vidite, ja sam ovdje izabrao srpski, ima veoma stvarno veliki izbor jezika, ja ću izabrati srpski. I sad, idem sa vama zajedno, prolazimo kroz cijelo podešavanje. Prvo, zatim nam traži da izaberemo zemlju. Sad ne znam da li postoji Srbija, pogledat ćemo. Postoji, kliknut ćemo na Srbiju. Zatim pokazuje Google TV, zabava koju volite, prijavite s pomoću Google naloga da biste se mogli ovo jara, dobro. I tako da ćemo ići na podesite Google TV. Ako želite osnovni sadržaj, onda vam se neće instalirati Google TV, ja ću ići podesite Google TV. Sada nam traži da izaberemo Wi-Fi mrežu. Ja ću povezati TV preko LAN kabla, jer je to najbolji način za povezivanje na TV. Evo ovako, evo me iza TV-a i ovo ovde je LAN port, to je port za internet. Ja sam doveo od rutera kabel i sada ću ga povezati, evo kao što vidite, povezano je i trebalo bi lampice da krenu da blinkaju na samom TV-u, što označava da je konekcija ostvarena. Ako nemate mogućnosti da dovedete LAN kabel do samog TV-a, onda povežite se bežično. Ovaj TV sad podržava i 5G. Ali evo, kao što vidite, čim sam ubao LAN kabel, TV je nastavio sa podešavanjima, nije tražio nikakve šifre, niti bilo šta, jer jednostavno povezan je kablom. I najbolja preporuka je bilo koji uređaj, naravno i sam kompjuter, i sve što može kablom da se poveže kablom, jer je mnogo bolja brzina, kvalitet, sve. Sada potrebno da unesemo naš Gmail, što ćemo sad ja da uradim. Kada ste uneli mail, potrebno je da unesete i šifru za mail. Čim kliknete napred, pojavit će vam se da unesete šifru za mail. I evo, nakon što smo uneli mail, odnosno mail i šifru, dobit ćete poruku na kojoj piše zdravo i morate da prihvatite uslove korišćenja. Da li želite lokaciju i poboljšanja, to kako god hoćete, ostavit ću tako kao što jeste, idemo na prihvati. Traži sad da se bude u toku, potpuno nepotrebno, tako ići ću na ne hvala. I sada kaže da izaberemo koje pretplate koristimo. Ja ću izabrati YouTube je već selektovan, pošto pravim video i ESPN nemam, ja ću samo to ostaviti i kliknuti na potvrdi. Vi ako imate i evo ga, televizor se pali. Jednostavno, kvalitet zvuka je fenomenalan, to je bukvalno bilo samo sekunda, ali ja sam oduševljen. Sada kreću postavke same slike, politika, zaštita privatnosti, ići ćemo na prihvati sve i na nastavi. I gore, kao što vidite, moramo da prođemo kroz sve ove stavke. Roditeljsku blokadu potrebno da unesemo, četvorocifreni, i stavit ćemo najosnovnije. Ponovo traži da unesemo te brojeve koje smo uneli i PIN je podešen. Sada smo na drugoj stavki. Sad imamo, kaže, da izaberemo načine kako primamo kanale. Sad u suštini to možemo da preskočimo, sad zavisno vi šta koristite, to mora da izaberete. Antenski digitalno, kablovska digitalna, satelit ili analogna. Pošto televizor ovaj koji ja imam trenutno, on podržava digitalnu kablovsku i analognu kablovsku, pošto analogni zemaljski signal je ugašen. Tako da šta imate od toga vi izaberete. Za samu probu
ovog klipa ja ću prikačiti antenu koju sam napravio. Ko nije gledao kako napraviti antenu, bit će klip u opisu, tako da ću izabrati antenski digitalno. Vi ako imate kablovsku digitalno, izabrati ćete kablovsku digitalnu, satelit ili čisto analogiju. Ja ću izabrati antenski digitalno, a pre toga ću povezati moju antenu. Antenu sam priključio i idemo na antenski digitalno. Pokrenut ćemo signale. Sad vi ako koristite eksterni, kako se zove, ako koristite digitalni receiver, samo ćete prikačiti taj receiver i to je to. I ponavljam još jedan, znači u slučaju da koristite digitalnu kablovsku, vi ćete samo baciti karticu u televizor i kabel od kablovske u televizor, ili ako koristite digitalni priključak koji ide preko kablovske, njega ćete ubaciti u HDMI i to je to. Sad ja sam priključio antenu čisto da vidimo koliko će kanala naći. Nađeno je samo 16, ali dobro, ok, nije ni bitno. Kao što vidite, skeniranje je završeno, idemo na sljedeće. Da li želimo da uredimo listu kanala? Ići ćemo na preskoči, nije nam to sad bitno. I sada kaže izaberite sve načine koje želite da primate kanale. Znači, kao što vidite, digitalno je već konfigurisano sa 16 kanala. Ići ćemo na sljedeće. Da izaberemo uređaje koje bi želeli da podesimo putem TV-a. Kao što vidite, tu su digitalni aparati, igrice i tako dalje. Ići ćemo na poveži kasnije. Postolje, da li stoji na postolju ili na zidu, trenutno stoji na postolju, ali ću ga ja montirati na zid. Kaže automatska kalibracija akustike, da li želimo ili ne, optimizuje audio i izlaz, ok, kliknut ćemo na sljedeće, čisto vidimo šta je. Da li želite da automatska kalibracija snima zvuk, ići ćemo na dozvoli. Sedite na mjestu s kojeg najčešće gledate televizor, držite daljinski upravljač u visini grudi, izaberite pokreni i držite da bi se ispravno obavilo merenje. Sad, to me sad smara, ali... Kalibracija završena. U suštini nije bilo preke potrebe za tim, ali eto da znate da može i to da vam traži. I čekamo da se aplikacije završe, instaliranje i dodaju završni detalji. I idemo na podešavanje, znači završeno, idemo početi da istražujete. I sad ovdje imamo aplikacije, samo da ponovim, znači ovo je samo bila ukratka. Ja ću snimiti poseban klip kako se povezuje Android TV na internet, pošto je drugačije. Ovo je bila samo ukratka instalacije. Sad ovdje imamo razni izbor aplikacija koje su instalirane i koje možemo da instaliramo. I ja ću ići sad samo na TV i da pogledamo. I evo, kanali su instalirani, rade i slika vam je, mogu vam reći, odlično. Tako da za potrebe ovog klipa je to. Nadam se da vam se dopao i da ste uspjeli da povežete vaš, to jest da konfigurišete vaš Android TV. U ovom smislu, znači ova novija verzija je Google TV. Tako da to je to što se tiče ovog klipa, nadam se dopao, hvala puno na gledanju i doviđenja.